horo wigi maundu ma thibitari horo wigi maundu macio mothe na NSSF na kidita maundu mangĩ ta macio magoti bona Kiboni aratwĩra atĩrĩrĩ matinongerera horo wa kũngania igoti rĩingĩ no magoti macio matikire oku ole tugire thirikari irahũthĩra Finance Act 2023 ukiungania magoti. Yes. Na nimekirwo a bit of nimachenjirie kidogo magoti watho ucio hari Finance Act 2024. Yes. Na magoti maria monganagia taxes mwambĩrĩirie tene rĩu VAT tuga 2012. Yes. Yes. Icoke kĩhutio ni 2015 tujua tugĩũka hĩndĩ ya COVID tukĩgĩa na changes nĩ to accommodate na kinya excess duty. Yes. Koguo Kenyans are still overtaxed. For me ndigiuga kĩrĩa CS yatana ikari ndanathiĩ directly kuongerera igoti twacenjia the VAT Act. Maundu ni meri either the manufacturers absorb the cost the input tax to do the input tax kana mame push downstream to the customers who's most likely kile wekani ati indo ni ikogia goro tondu VAT no moge kweria component ya mathogora koguo darora na haria turi thirikari kana KRA no yahota gukaremwo ni kumit target ya VAT to ni kuga indo iria twika consumption ni cithi iguru hanini koguo niguo CS arekire nigetha na ndagwete ndiukarugite your sister station Inooro TV. Yes. Twina majeka ndagwete gutire CS oguka in the next 3 years ukahota gukira magoti. Actually Finance Bill 2026-2027 ndireciria yahota ukagereria kugwithia magoti tondugaga to muhaka Finance Bill ihaishie magoti no ikiore na to muhaka tumige. In fact there have been a proposal in the industry ati nigetha rugie na predictable taxation regime ati no tugage tuleia na Finance Bill or whatever it is for the next 3 years. Nigetha kia investor agiuka ni aramenya corporate tax rate gari ha 30%, 25%, kana 35% gukira ndotaru uronire ohoro wa VAT hi corporate ili thondekaga dawa ni mari gotondo mbere-ini matrena input tax. No ni ndo gucenjia watho wa VAT ri production ya ri cost ya neguthi iguru na maybe an average of 10%. To no menya VAT to ukoro create oganagia na ukariha ugeka mathabu kiregia tigara ukaneana. Ugu niguo VAT thiega umarerwo atiriri we ona aria VAT upstream kule ura inputs ri tutigo gucokeria we ni ukumenya ukugwa almost likely the cost of products shoto udigo na by almost 10% kuringana return ile mundu ikoragwo agicoketie. Shesheni hakuhe nawe.